Yes, ikaze kuri mwe mwese mukomeje kugenda mubana natwe muri hirya no hino mu migabane igiye itandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye biri muri iyi migabane tutabashije kuba twarondora muri aka kanya. Tubahaye ikaze none aha ngaha kuri Afuri News Time. Muri uyu mwanya tugiye kuba tubagezaho byinshi twabateguriye mu makuru ari gucaracara cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ni imirwano ikomeje guhuza M23 n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, akaba ari byo tugiye kuba tugarukaho nk'uko bisanzwe. Ni bya Mungu mugiye kuba mubana nawe muri aka kanya. Nibyo koko nabonye hari benshi babashe kuba batwandikira muri comments batese bya Mungu yagiye he babaza Irene, ariko nababwira ngo ntago nabaye impezi, umugani w'umurundi ntago nakwibagirwa. Afuri News Time birumvikana abantu baba bari mu kazi kenshi kagiye gatandukanye kanyuranye, ariko kuri ubu mbazaniye ido nido, mbonye umwanya wo kugira ngo mbagezeho agapfundikiye nshaka kuba nabapfundurira kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi tugiye kuba tugarukaho. Rero turagaruka cyane cyane twibanda muri Kivu y'Amajyepfo. Ni kenshi benshi bagiye batangaza bati umujyi wa Uvira Tombe, umujyi wa Uvira M23 irawufite, ariko reka mbabwire ngo bado hari ibigipangwa kuri M23. Ndaje mbabwire impamvu ni M23 ariko yugarije uyu mujyi, ariko haracyarimo ikintu bita umubare w'intambara, haracyarimo umubare w'ibijyanye n'intambara bitewe na obstacles cyangwa se vikwazo. Obstacle ziri hariya muri Uvira. Hari obstacles ku bijyanye n'uko umujyi uteye, hari obstacles ku bijyanye n'uko hari ingabo nyinshi za Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'Abarundi na FDLR ziri muri kariya gace zifite uko buryo za deployinze uyu mujyi. Hari n'uburyo n'ubundi hari ingabo za South Africa ziri kugenda ziza ku bwinshi mu Burundi, ariko zishaka kuba zakora intervention cyangwa se intervention kuri uyu mujyi wa Bukavu. Murumva rero ni ibintu bisaba purani, kwicara muri command poste, maze ku ruhande rwa M23 bakabasha kuba bategura. Ndaje byose mbibanyuriremo 5 kuri 5, ariko nubwo bimeze gutyo reka tukiri mu Kivu y'Amajyepfo mbabwire ko na n'ubundi M23 ikomeje kuba yabona amaboko menshi ahagije agiye kugenda ayifasha urugamba mu byerekezo bigiye bitandukanye. Turavuga ni abapolisi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe bagiye binyegeza cyangwa se bihisha muri uyu mujyi wa Bukavu. Muzi ko ari umujyi munini cyane, wavuga ko Kongo ni munini cyane. Ubwo rero babonye nta maherezo yabyo, nyuma y'uko M23 yagiye itanga itangazo ry'ihumure, ariko inavuga ko hari itariki ntarengwa ku bazaba batubahirije ibyo biri gusabwa, ubundi bakagenda bibona mu byago biremereye, kuko baba baranze kumva cyangwa se bararenze ku mategeko M23 iri kugenda ishyiraho. Iryo tangazo rero cyangwa se aya matangazo yagendaga areba abari muri uyu mujyi bihishe, cyane cyane abari basanzwe bashinzwe umutekano ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Harimo abo ba polisi, ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo, imitwe yose irimo Wazalendo ikishe muri uyu mujyi, kandi ikaba igifitemo intwaro. Ibyo rero byatumye intwaro ziboneka ku bwinshi, ndetse n'abaturage bari baragiye bazitora akapfa kuba yayegeka ahantu cyangwa yihishe. Yavuze ati ntacyo byaba bimariye kuba nagongwa n'itegeko, kandi nta kimbundi zangezaho, kanyipakire nyijyane. Ku buryo abantu benshi ku munsi w'ejo bagiye bapakira ku mamoto, abadashoboye kupakira bakahamagara M23 bakayibwira bati nyamara hariya hari imbunda 5 7 zingahe, hari irambitse hariya, hari yajugunywe hariya, abandi bakazitondeka mu mifuka bakazizana ku mamoto. Ubona ko ari igikorwa M23 irimo kugira ngo ibashe kuba yasecuringa ndetse no gukora code na research mu buryo buzayorohera muri uyu mujyi. Yizere ko 100%
kigomba kuba cyahungabanya uyu mutekano. Ibyo rero ni ibisanzwe kuko byaciyeho ejo, ubwo twagira ngo tubanyuriremo muri make uko muri Bukavu byifashe, ariko kugeza ubu ngubu abaturage baho bishimiye uburyo bari guhabwa umutekano, bari gucuruza ntibasahurwe nk'uko byari bisanzwe ku ari FDLR na FRDC, kandi isaha bashakiye kuba abataha, ndavuga baba bari mu masoko bagataha ku mudendezo, nta kibazo kirimo cyane. Ariko se nyuma yuko dukomeza nako kugira ngo tujye kwinjira muri iyi Uvira, katubanze tuvugana n'ubundi ku bihano bya Amerika ikomeje kugenda ifatira u Rwanda ku bijyanye n'iyi ntambara ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ihanganyemo n'umutwe wa M23. Ariko se abasesenguzi twese muri rusange turagenda tubivugaho iki? Amerika isa naho ari ikirumira habiri, kandi na n'ubundi nayo rimwe na rimwe igahubuka bitewe n'inyungu ishaka ahantu runaka. Ukibaza ngo yabashije kuba yanageza icyifuzo cyayo mu kanama gashinzwe umutekano ka UN, gasaba umutwe wa M23 gusubira inyuma ukava mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Ukibaza se bari bujye hehe? Kugeza ubu ngubu Amerika ni imwe mu bihugu bikomeye kandi bitanga umusanzu ujya mu muryango w'abibumbye mu shami rishinzwe gufasha impunzi. Iki kintu mugikurikirane neza. Hanyuma kandi iri shami rinemera ko rijya rifasha impunzi zahungiye Uganda, zahungiye muri Tanzania, zahungiye mu Rwanda, z'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakimbijwe kandi bakanatotezwa kubera uko baremwe cyangwa se uko bavutse bo mu bwoko bw'abatutsi. Kandi Amerika na UN kugeza amagingo aya bemera ko ari abanyekongo. Niyo aho ikibazo kiri, niba abo banyekongo bashatse guharanira ubwigenge bwabo bakagera ubwo babona imbaraga zo kuba bava muri izo nkambi bakagaba ibitero. Twababwiye ko ari inkambi, mu Rwanda bafiteyo inkambi, Uganda bafiteyo inkambi, za Tanzania bafiteyo inkambi, yewe no mu Burundi hari aho bagiye bacumbitse. Bakaba barahisemo kudategereza bya byifuzo bya ONU ijyaho ifite inyungu, bakagaba ibitero. Kuri ubu bakaba bari kugaruza ubutaka twavuga ngo ni gakondo ya sekuru yabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese UN na Amerika bifuza ko bajyahe? Iki ngiki bamwe muri abayobozi bo mu mutwe wa M23 ndetse n'abanyekongo batumva ibyo Felix Antoine Chilombo Tshisekedi cyangwa uburyo ayoboramo batabwishimiye, bakomeje kugenda bavuga bati uzashaka gutekereza ibyifuzo bya UN cyangwa se bya Amerika ko ari byo bizamuha agaciro, nta gaciro azigera abona. Ibi ndabijyanisha n'iki? Nuko tumaze kuba twasesengura ko Amerika niyo UN yemera ko hari impunzi z'abanyekongo ziri mu bihugu bigiye bitandukanye bituranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu bati ni hano aho bamaze kuba bagaruza hari umutekano, nta muturage urimo avuga ati merewe nabi kuri M23, ariko bati muhave. Iki ni ikigaragaza ko ese UN cyangwa se Amerika bishimiye ko bashyigikiye icyifuzo cya Felix Antoine Chilombo Tshisekedi wifuza ko nta mututsi warangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese niba ariko bimeze, aba bantu nubwo amateka yabo babaye abanyekongo bitewe, ibyo si byo tugiye kuba twasubiramo, bitewe n'ikatwa ry'iyi mipaka. Ntago aba bantu ari abanyarwanda, ntago bakiri abanyarwanda. Barashaka ko ubu bwoko bujya hehe? Aho niho ikibazo kiri. Muraza kudusubiza muri komanteri, katugarikiriza aho ngaho ku by'iyo ngingo, kwari kugira ngo tubahe ho ido n'ido nicyo ubusesenguzi buri kugenda bubivugaho. Rero nsozaho kuri iyo ngingo, ibi ngibi ntago biri bubashe kuba byashoboka kuri M23.
kuko ubufasha bwose ifite ibukura kuri guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kugira ngo babe bamaze kuba bafata ahantu hangana gutya. Ubwo bufasha ndabujyanisha n'iki? Ntabwo ari inkunga iva muri bamwe mu bagize guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, oya, ahubwo ni uburyo yirwanaho igafata ibikoresho bituma ibasha kuba yahangana na koalisiyo ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bakagenda bayikuraho ubutaka bakabwisubiza. Mu byumve ni ukubwisubiza kuko babo bakuyemo, hari abaturage batuye n'ibiki, babo bakuramo barabirukana bahungira mu bihugu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu ntabwo ari no gufata, si ugufata ubutaka ahubwo ni ukubwisubiza. Rero nta nkunga M23 yari yiteze kuri Amerika. Aho hantu tugiye kuba twahagarukaho gatoya. Nta nkunga yari yiteze kuri Amerika, na n'ubundi inkunga irayishakira ikayikura kuri guverinoma. Na n'ubundi ntabwo Amerika, kuba FARDC cyangwa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ibaye ishoboye, tubivuge gutyo, igaba ishoboye M23 ikabatsinsura ikabica kubamaraho, Amerika nayo ntiyajya kuvuga ngo muhagarike kuko mugiye kumwamaraho ubwoko bumwe. Ibi byagaragaye ryari mu gihe cy'igihe bamwe mu bwoko bw'abatutsi b'abanyekongo bagiye batwikwa bakaribwamo burushete ku manywa y'ihangu, isi yose ireba ifotora, nta n'umwe wigeze avuga. Ariko kugira ngo ufate santimetero imwe yo ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, amahanga agahaguruka. Ibi bigaragaza iki? Bigaragaza ko ukuri k'ubu ni inyungu, ntabwo ari ukuri ko kurengera ikiremwa muntu, ahubwo ni ukuri ko gushingira ku nyungu, haba harimo ikinyoma ariko ukabona injya. Umurundi yavuze ngo nta uvugana injya mu kanwa, ubwo hapfa ibihumbi n'ibihumbi, icyo bashaka naho bakura inyungu. Ariko kuri M23 ntabwo ibi biri bushoboke, ntabwo iri busubire inyuma. Ababashe kuba bakumva iri tangazo, sindi umuvugizi wa M23, ariko kubera ko itari buza kuvuga ngo turakupirwa inkunga na Amerika yaduhaga, none reka dukurikize ibyo ivuze dusubire inyuma. Icyo nicyo gituma itari busubire inyuma. Niba batarariwemo burushete bihagije, na n'ubundi iyo Amerika niyerure ize muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, izana ingabo n'ibikoresho byayo, ivuge ngo tugiye kuba twamaraho abatutsi bari muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibyo nayo niba igiye kuba yabikora, uretse ko tutabyiteze, ariko izaba igaragaje ikindi. Reka tuve aho ngaho twikomereze kuri iyi operation ya Uvira. Iyo operation ya Uvira ni benshi bari gutega amatwi bakumva hamwe hari utangaje ngo Uvira tombe, undi Uvira bimeze gutiya. Reka mbabwire, naje nje kubaha ukuri kuri Uvira bado haijapatwa, ntago M23 irayishyira mu biganza byayo. Ni Uvira obstacles nababwiye, cyangwa se obstacle, ibikwazo nababwiye mu buryo bugiye butandukanye. Icya mbere ni igikwazo cyari amazi ya Tanganyika. Kuba icyerekezo M23 yaturutsemo, izi za Shange na za Kiriba na hehe, yinjira mu ishaka kwinjira muri Uvira, biragoranye cyane, ariko iri muri strategic maneuverability, military maneuverability n'ibindi byose, za kitere, military kitere ahari ngombwa, ahari tactique zishoboka zose kugira ngo ibashe yakwinjira muri uyu mujyi. Rero abantu batumva ko yatinye uyu mujyi, ahubwo ni bya bikwazo nababwiye. Ikikwazo cya mbere n'amazi, kuko ishobora kuba yakwinjiramo. Ni ukuvuga ngo koalisiyo, amakuru dufite, yabashe kuba yayireka ngo iyise naho yinjira muri uyu mujyi. Noneho nigiramo abarundi baturuka uruhande rumwe na FARDC baturuke urundi, base naho bayiroha mu mazi. Murumva iki kintu? Ihageze ifunga amafere. Igisabwa ni iki? Nuko M23 ishobora kuba yapanga abazaturuka mu bice
tubivuge gutyo, mu bice ku bahazi ubwo katufatire muri za Minembwe, bakamanuka za Fizi, bakajya za ni Birika, ndumva ari Birika, bagakomeza aho ngaho basa naho bajya kuzenguruka ya mazi berekeza mu kindi gihande gisa naho kiri kwerekeza mu gihande kizahinguka za Karemi, basa naho bayakikira. Iyi niyo strategy M23 igomba kuba yakoresha. Ntago ibingibi mbivuze ari ukumena ibanga, kuko na n'ubundi koalisiyo imaze iminsi irimo yitegura ko ariko bigomba kuba byagenda. None ubu iri kugenda ihangana na M23, itega imitego muri ibyo bice mbabwiye, ariko ntacyo ibi bice bizatangiraho M23. Abo ngabo ntibabasha kuba bagera iyo inyuma gutyo, basa naho bagose nabo amazi, ku buryo imbunda za koalisiyo zizaba zishobora kuba zaba ziri mu bice biherera ku ruhande inyuma y'amazi, zishobora kuba zasherenga M23, zitazaba zigifite umutekano wo kuba bazishyigikira ahariho hose, kuko M23 yahita izadivasingana. Nibwo abangaba baturutse za Sange na za Kiriba bazinjira mu mujyi, hanyuma ubundi bakoremo amasuku. Nibyo nababwiye rero, South Africa ikomeje kugwiza ingabo zayo mu Burundi kugira ngo zizabe zakwanterevona ku mubare mwinshi, mu gihe twababwiye ko bari bateguye ko bagomba kuha inzira M23 igasa naho yishora muri uyu mujyi, hanyuma bakasa naho bayizingira baturutse mu byerekezo by'u Burundi, hanyuma bakasa naho bayisunika mu mazi. Izi ngabo za South Africa nicyo zari ziteguye gutanga umusada wo gusunika M23 muri ayo mazi, ariko M23 abahanga mu by'intambara, abahanga mu by'imitegurire ikomeye cyane, babashe kuba babitera imboni, ubundi baravuga bati reka tukwereke uburyo natwe tugiye kuba twazingira iyi koalisiyo n'ibikoresho byayo ahangaha muri Bukavu. Nguko byifashe rero, bakunzi bacu, tuzakomeza kugenda tubana namwe, ariko niba hari abo twongeye kuba twahura none ahangaha, nibashireho like, comment ziri hagati makenshi, ubundi dukomeze twibanire 5 kuri 5. Imana ikomeze kubahera no kubaha umugisha, turaza gusubira mu kanya nibidushobokera.